Mama to do e fai mare mama ke mo fanongo ke fai no e afiona fai e to tapu ke ngai me ton ke mau tu ke me ngai me ta ke mau ui ak mo gore ke fa vai o mau loto ring me mo lau mare ma ni ke mau to ke mau tari nga vai ngai me ani ka fai e no fa half mau loto mau lau mare to ma e afiona me he to ke ngai to ka te ni ta ho me for like Christ como fa mo amen. O kol ke whanga benga i tala whatapu tau pe whaket pe mai whaen. E rā mua ma whaparo ke whahako te tau programa whawike koen pe mo e lotu tohi tapu. Ai e koe tau hawhe houa. O e kau lotu tohi tapu. Tai te reik mo tolu tau peho i maka hainga. Tau whawhe longa kuma ke tau programa koe ni. I he nalu ea. Pe moki mo tolu tau siasi koe ni e wahao pe. A tai pe tai lotu maa whana te mo tolu tau pe. O ka tau tolu mau beha e whawhetai. Ka hui e ko tau atoa wā niwe ngai tūkunga ko tau pe. Pe a kune whai e mea ko tau pe mai tau lirei. Ta tau pepe koe lirei mo e kou. Kune whai mai tau lirei e tau tolu. O kua whake e ko Jesus Christ. Ko whamea ki tau rea i he program koe ni. Nea whetau ngai program ki muat. Ta tau rea i ki he kauma onioni ngai aho ki muini. Pe koe elati esa. Ai a ko whaim ke whanau nau pe. Ko tui koe elati esa fu koe Latter Day Saints. Ai koe kauma oni ki muini. Ai koe kā mā kā. Kauma oni ki muini. Ai koe elati e sai. Ko rawe i beu ki ai e whaamu e sias koe ni, ma kai ngot koe ni. Ke ua toi ngau ake māmonga, ko hangea fu i rea manuk ke te ngau. Tupa koe ke te tau whenga, tau program koe ni ke te tau ngau ake fu i rea koe ia. E koe ke tau whaamu ke si manuki i ka kai koe ni. Koe tau whaamu ke whaka ilo ai ngai mea koe au tau. Ke tau tui ki ai. O oa nā tau he ai, ke whainga toka te rini koe kau maa oni ki muini. Sai, koe whirea maa monga whuk nei mau be me tohi moromona, moromon. Pea o mai eka nei mon be, nei ngawe aki ia koe manuki ke kai ngot koe ni, pea wepe kore mai e kau take o siasi ki muini mai, ke oa mua toi ngawe ake whirea koe ia, e maa monga. Pea koe, te tau ngai aki be e tau tānoa koe ni e kau maa oni ki muini. Sai, o kulahi ngai tokoni, ai kā māka, peko kau mānion ki muini, kua whai ki e pure anga. Pea ko lawe iwo he weekend nei muna tokoni nei whai ki e Korisko Tupou. Peko te whiawhia no be ai. Te whamalo ke atua, koe mea rei pe koe ngai tokoni ko tau be ia, koe ma, koe hei he tau masiwa. Peko tui koe ngai nau wako, peko ngai nau loki ako, peko hai ngai tokoni nei whai, ko lawe iwo he i he mitia whakasosiare, ko whai whamalo e ka wako koe, Korisko Tupou ki e elati e sa tonga, peko e kau mānion ki muini i tonga. Sai, utau mu tau toki tau whamalo, ko mo ni, mo tau koe niko mo tau masiwa, ko programa koe niko programa masiwa, ke wha tokoni pehe. Ai tokoni ke koe ngata pe tokoni koe, koe tokoni koe awe pe pure anga, kai ke. O tau pe ki tau whatokanga ki tau tolu, koe ngai makatu ungai, o ku whai e ngai tokoni koe ni. Ko rawe e au e kai ngalot koe ni, e kumahaini mo ki nau tolu, ko ngai rei ko tau pe no whai, o koe pe ngai makatu unga ia, o ko aki tu o mai. Pe koe taha ngai makatu unga ko ia, koe whinga ke normalize. Koe tuka whirea normalize maa koe whi whakaukau ke whakatatau. Koe whakaukau pe he, ke tau ngoi u tatau pe ai kau maa unioni ki muini, pe mo ngai sias whakaristiani ke he, koe ngai sias whakaristiani ko toa pe. Tatau pe ai kā maa kā, kau maa unioni ki muini, mo e sa u tātā, mo ngai sias whakaristiani ke he, o kai ke pehe ke toku o tau lot pe ke o toi taka wikai. O mahino wet be ko o toko krotua kristiane ko o toko taha i o tua ka ko e toko tolu. O kai ke loto e ka ma ka e pe ka ma union ki muini ki he o tua ko ia. No lot no tolu ki he tolu i o tua. Ke he abit ai mahino be me ai. He kai lawa ke tau pehe tau tolu ia ko ka ma ka pe ka ma union ki muini ko sias fa kristiane tau proklama ki mo at ko fa be mo tolu. Mui tau ngai programa ke mo toki kumi ha ke tau YouTube. Na hanga e o whaha ko pe koe kauma nini ngai aho ki muini. O tau ke uki na toro koe siasi samitiani. Koe kai koe siasi karistiani. Koe karistiani ko fuirea na ngawe ake kau mui o eiko kalaisi. I Antioch. Tohi ngawe vai tahtaha. Ula fufua ngawe ake ko noui. E kau wakonga koe a sisu kalaisi. Mukina tona nau fauhe. Lotu na hui koe alunga e aho koe pe koe hala the way.
na ui ngina tolu ko kau kristiani ko kau mui ia o kalaisi koe kau mai ni ngai ki mui ni ko kau mai ni ki mui ni ko kau mui na tolu ia o samito so se samito po ko be pe ia o fa mai more be ai mo tole ai kau mai ni ngai ki mui ni ko be ton pe ke ai pe ke fea ke mahino o pito ko se samiti ane ai se kau mai ni ki mui ni sai e ko fam pe ke fatokanga ne me ko na fo me ai me ko ni ko we ko ngai kai no ke ma mo nga be ki na to e kai nga fa e pe ko mana tu le be tam nga o se ge mi ha ko ma ro nga tonga na e ye fe nga ye na fai e fa america ni pe fatonga be fu ge me me ko ni ki mo ni ma pe na me a fe ma to ke na to ke na mo fa fe ma to ke fe fa mi e fai ria hona e mo ngai kai nga va na mo wi va o e ngai ta u te va ngo fulu na mo fa o ke ai ke mo kai nga ko ia o kau fata mo na to ngai fe fa mi kai le a mana fa fi a bita al ke ngai fe fa mi ko ai kau ma nyon ki mo ni ko wi ko ni kai le pe a to mena te a wi ko fa kau ai na to mai be ko ma to ka te mo to wo ko ni ta ko na ta fa se ko ya ma lu ma to nga mo fa mo ma to ka te o ko ha ku la ko fa ko ai family ko ni fa ke alu o ngai fra missionary e ma mo nga ko wi kana wanga ave we tau peto ati no ngare wa ave ke wa ko university ko Brigham Young University BYU i Hawaii mandu mau masiva e ke ha tu ngai time ko ia ke fa kau ka ma fa nga feng mari ke a ko i mori pa ko tu u ke fai pe ai nga ko ni e ka ma nyon ki muini na fenga ke to ke e to topu ke to mandu ko tau fa mo ia ke ha feng mari ko tonga fo ki singa fring mare ko malbe ki la heta min ko wi ko ya ta university fa fonu ta ko amana ki rei pe ko la pe ta ka kai te na no fo ako ta university fa fonu ka ba ke ma fring mare ki mu yo ke mai wa ko ka ke o ko tu o pe he anga ta mo ko ni ngai fo ke fai e ka ma ni ki mu ni mandu ko program ko ni ko tu pe la mo po o ke tau tai offer ke tau ke kau mai non ki muini ko offer ku digam so mai kai nga ko ni na e kau mai non ki muini ko offer na to e u fa no pa si o he me fa ek ni he na to ku si pekia pe ko fai program ko ni loto offer mal ton ke be hang lau ko ka pi so ma mo ko fine he loto ma la mo ko he ko fa amu ke fa half ai ko pongo ia ko pe hen e be si ka kai ia mai ke na te fok me na tolo me ka ma ni ngai aki ni pa ko fa ba mo to o no pe mo to e fitu ko na ko he ko o to ha pe ten lava fa ilo ke mo tolo mo oni e fo la ko he ke mo lava te foki mai me ka ma ni ngai aki ni ka ko fam ke malu i ka kai te ke na wo ki ai he ko ilo ko fenga ko ni o fa ngai fo ko ni fa ko tu po fa ke pure anga ko fa amu ko tau ka kai lot ka kai masi ko hi ko tau loto tau whakau be ki tau tōruia o tatau e loto ko toa pe ta ngai parapare ma whainga ta ka ko whaam ke whakatua te me koni ko rea mau beo ki ai ko i kai ke tatau e loto ko toa pe o sta mai be moslemia o ke tatau e nau loto me loto a kristiane na loto to ke taha o tu o ke nau tui no to o tu a Jesus Christ po ke nau tui no to o tu e lau maare maa ni pehe mo se o witnessi o i kai ke tatau e me o tu i kai loto a kristiane ko hi tamai so witness hi meta taupe o ku kai ko o tua si su po ke o tua la mare mare pe pe he ko me ma mo nga pe ka ma nyon kimuini ta wanga ya ke ma mo nga ko fenga ke ta nga ke ka ma ka ke elati esa ko ka ma ka ma on kimuini ka ye ko tu pe la mo po hange na lau he weekend he ku lau le son fa a ho e to iskeri pe was mai ta la ko ne fai ko e o toa ka iskeri rea pe koe ke kakai koe he te nau ilo pe nau to e ke nau tui nau to ka te koe ka koe ke nau ilo pe na iai ai parofita na rea na loto pa bebe mo programa koe ni io o tau lot ko to be ka wikai ke tatau e lot ko to ape ka kono parobare mai tau masiva pa koe ko tau masiva me ngau e ki le vai e kau mainion ki muini ko whainga maari e ke nau toa ke ake ki nau tolo e tau whanau ke ave ke sia siga ke na wo fai ngai from snare fo kau to ko e tapo aki ko ngoi pe he na fo ko ma to ni hange no pore pe wo na fa na
o ngai whamisnare. Hange ia fu i mea mahoinga. Ko hambea ke whamahino. I kai ko hoi ko ngā koe na o ngai whamisnare. Una tatake ka reike o tua. I kai koe o tua ia o Kristiane. Koe tolu i o tua koe o tua Kristiane. Bete tau lawe ana yang. I ngai te fito i mea tui ki ai. E kau mai nani ki muini. Aia i kai ke whakatohi tapu ia. Whatongi ea ko tua e motuani. I ulakanga whaifukau. E wesiri ana. Kai ato Katerini hake mai ke whanua ta home for te udea. Ke whahawhi ka kai me. Pek tatau bibi koe kau mai nani ki muini. Pek koe seo weti nesi. Pek koe aho fitu. Pena mo sa utatape. Ko rea mau bea koe ke whahawhi tau ka kai. Ai whakafo i tui. Me ngai tui hala koe. Sai. Aia, koe mea ko whaam ke whatokangi tau toke ai. Koe ngai ofa koe ni hanga. Mea koe whai koe ni hanga. Koe rea koe e whanau ako ni koe risko tupou. Whamalo ke elati e sa tonga. Koe kaumaa ni ki mweni e tonga. Oku ni uesia e whakauka e whanau koe ni. Nau swi la ke mo e ki tamana ako i toloa. I he ni bese ni. Alo ngai whamisnare. Ai, o se ni ako i toloa pa koe mena e mau. Maa whenga maare ke alo ngai whamisnare. Koe hei ka awea i he no whamiri ke alo o ako i university koe ni mau. Kai ke. O koe ngai meuton ke tau whatoanga. O ki holo e tupu e siasi tonga ni. Koe ke beha wea tupu. Nau sio e tohi kakai koe ne ue siri ana koe ni he konferenisi koe ni e wanoa wano. Ta ua kea lotu. Toko te au maawaru nai alu me ue siri ana ke mamu. Ai koe kakai e kuku lawa hiki tohi e tohi kakai. Ai ue siri ana. Ai koe kai ke tu e alu ke he ue ke mamu. Kau ki holo. Ai ne tupu koe hange koe ne tupu ngai tami koe. Kai ke kau afu ke tu e siasi o tau whanua tempare ne ua. Pako tui koe whenga whotutu ngā ue ni ai siasi. Pota opita kau maenoni ki muini whotutu e nau ngā ue koe ke mao e kakai. Tahe ngai mea nau, o koe pe ngai mea reo ko wako me kau maenoni ki muini. Hange koe ni, koe alu koe me api ke api. Nau whanau ngau ke ahi na whai ue siri ana pa nau e ke anga pe o koe ahi na whai kau whai whikau. Ta koe ahi pe ke api pe o ue siri ana. Koe taimi kou ahi koe e kāmaka, kau maenoni ki muini. Ahi na tole api katoa pe. Koe koe na whakamu ke whakapapau. E tui kakai ki kau maenoni ngai aki muini. Aia, o kuna oseng na tolo mape i kolo. No ilo na ngai abi kou te kai ke kau ke kāmaka, ke kau maenoni ki muini. Pok no alu na to whatau mua ke e nau ngai whamisnari. Kai ke, koe uraki mea mpe, e to whatau ngai, o tu kau. Hangarewa he kai ngalotu koe ni, e kāmaka, kau maenoni ki muini. O ngāwe aki, e whakau. Koe kakai whaafoaki, kakai ni mahau muna to. Koe ke tau whakaukau tatau pe, ko nau tolu nau whaipe mea tatau mo ke tau tau. Ko whamba ke whatokanga pe ke tatau i kai. Koe ko halotu Kristiane, ai kau maenoni ki muini, koe lotu Samitiane, koe hi, he nau mui ki nau tau ke whaino hino, a na parofita ko Sosifa Samita. So koe mau pe mea i whakaukau e Samitiane. Sai, ko anga wane ai anga e sio o kai fuke ngata pei tonga ni o ai pe ngai fonua ke pasiki vai ngai toko ni ko anga ni ai sio ko whakaluku fua me e wha ke ngai toko ni ko vai lo aki o tau whakamalo pe kau tau ke tau whakatonga ai uhinga ngai mea whamalo e toko ni ko whai ko tau masiwa tau te fito ki he ke toko ni ko nei whai ko risko tupo ko ako ko e sa utata sa suficient tata ina tonga ke pachet whakatau ko tau pe oktober me tono no aki e paanga 5 miliona me koe paanga pe ko mau he siasia ke ave koe ke ne pachet me ko tano a koe ni he malo ke tau e ni me yono me ko pachet e a koe me yono miliona koe paanga ko lawa ave he wesiri ana ke na wako koe 1 miliona pe a ko fui 5 miliona po fui waha a koe o whenga i re vai a ngai toko ne pure anga ngai pasa me ngai mea pehe koe au whenga kai aia o kaua ngai mea koe ni me whakau koe ni e tokoni koe ni to whamaro i o te kaptun ke whatokang ki tau tolu te whatokang au ki tau tolu koe hui ke whakau koe ni hange pehe e whakau e si whanau koe ni he o poto e si asi koe ni poto o bita kau maanyo ni e ngai aki mui ni whakatau mua e nau whenga na to ke whanau no ero to ka to e whanau koe hau e matua
ko tau tolu he wesile na tau tai to kanga u to ke tau fana ko ke tau a ko e to tole to hita puka na to tai vina to exin song ba ngai me ko to proclama musike ko hau ko e mamonga hau e ngi tama fai fe ka uia mo na portfolio fola hau na mo follow fola ta mai ko me ko sia ko follow fola ke otua ko ke ha follow fola ko no fot me tau fana ko me va ve no a fe mo fu e tau fana ko he tau ma to kanga u te wesile na mo ngai saske ke a ko e toi tapu pe a ko e folfola ke tau whana. Kaike, pak mai no bit me ai tau mo a rerei koe me tau mo a ola koe whai ake ngai whaki ke ngai korisi. Kau ai whakon whai ke korisi ko tupo. Ai whai he kau maa nune ki muni. Kono wa, koe me whakauhaa ke whakauhaa si e whangasipi, whakaukau ke whangasipi. Mai no ke tupu kai se si tongani. O na lohe sia sia pe se te ono noa kakai. Ai ko nga fo e no fo tau ngai kai ngalo to tau toria o hike tau kau me mi pa pe tau whawharara ngai tohi kakai whapure anga. Kau tohi he kau maanun ki muinia ai kakai to pe papi ana. Pa kono mo ni o tano ve me kakai una koe we siriana pe han kana nau papi i e kau maanun ki muini. Ai ko papi ko ai nengo te ke te alu ko ko stohi e kau maanun ki muinia ko kau ko e ka maka. Kage ai o ko whakafofua koe ai kau maanoni ki muini ko pese te ono noa o tonga o kunau kau ke kau maanoni ki muini ka kono moni ko te kakai koe ai pure anga o wao ko pen ke pese te ofa ke pese te wano ma be ko pese os whakalaka ai kau maanoni ki muini e katolika koe katolika fuk na whikaua whikaua pe wesiana na pese toluon pe whikaua ke katolika na pese tafik Kwangi ka dago to kakai fa mui se ta valu e mine kakai ku he ka manan ki mui ai no tu ma fola lo tu tongan ku hango blau tempare ne o ko lo pena ang fe ai fe mak ta tempare va ko mai ka dago ko uhinga ko yo wa lo tu ko ai ka manan ki mui ni ma wi ai o fa amo ka manan ki mui ni ke tau pe he ko kakai cristiane be na to na fa foaki fa ofre de ta to ka ku kai fai pe mo si ai nai mo ngai fonua tai lo tu fo aki o ke pehe ko lau i fai kai fo ko to pe ko e ko kristen o ke pe mo ta ho ha ai lau fa fika na ta lau ke ai ko me na lau ke ai ko ka maka ko ma non ki mo ni o fe pe ste wa no ai ko mo ni va ve a pe na lau ha ke to mo ni fa kau kau a ku e va ve a pe a ho e whakalaka ka ma non ki mo ni we si na ta to kanga we si na ke whaino hino no kakai mo ne whanau ki te whtoi meo tau tui ki ai. Kupu ne wanoa tau to kāteri ne kau e siriana. Ai e koe whafo oe koe ni Kristu tone fo. Kristu tone mo tuana e kupe tahano. O kai peke ilo kau whai whekau tō lahia ai kupe tahano koe. Nai whaka ilo au ki konfenisa e siasi koe peko ke tue tui ke to kāteri ne e siasi. I whakaide to kāteri ne uke ke ilo kau whai whekau e to kāteri ne na whaka ilo au ki ai. Koe ui koe to kāteri ne koe o nofo pe to ka rina sia si kupe tahao no kupe wano ko ni he mea to tapa me ko nofo o malanga ke kai ke ho a me fa fika ko le mo tokanga fa kau kau ko ma non ki mo ni ya ko lo tu mi america pa de mo sio ke te unga ko ka kai ko ni no te unga fa america be na to pa no fa me ngai me fa america ko hu la ngai me pe ko ngai o wa faloto ke te tau tau le kon tau no fita paketa ko hula ko me ia maman o ke tau la tau ko tai ngai o wa faloto ko hula ko e tau ilo ko me ko mamani e hu mai mau pe te volo me nga ke fe au wa ki ngai me pe po ke tau wo fo e asima ngai me pe me ko ma ki mui kai ke ko uhinga la hi ko fa mi fa to kang ki tau to ki ai ko uhi he wi kai ke tau lau e tau tole ka maanyon ki muni ko lotu kristiani ko lotu pe ka ko lotu kristiani ma ko lau ton pe ke lau e ko lotu samitiani ai ka maanyon ki muni he ko lau bene ke me ko ni lau pe tau ngai video ko tau whamatara ke mene ke te wham ke te repeat te ngai me te lau pe ke umea ko ni ko ulu aki o ku tui ai ka maanyon ki muni o ku tolu e otua tui no te ke tolu i otua ko vese na mai ga te ka mamonga ai ko ka mamonga na matano ko tano ko sai ma be ko se be ka mamonga fe tu ko fa mi fa fe me ke makai mo matalano ko i ke fa ino hino ke ngai me to ita
ko fi pot for ne lo o mai ga te ne eke me ga te o fi ha o tua ko lo fi benen fa me ga te po ta ta be o tua ka no to tol pe mai ka tol o tua po ta ko fe o fa mon to ta pe ne mai ves ko o fa malo e ko to ki ma o e ves o fa no hino le le au pito me ko tu ke pa no ga la ne ves lo sen vai ni ma ves tu e guai e to tol i langi o fa mo on ko ta mai me fola me la mare ma ni pe o ku taha pe e to tol o for to ne to e ki fa vitai pe ke to ai ko pak mo tu ai no e gange ta ma ko fe a ho fa kau tol o to me ko na ta mai to tol e langi ka ko na ta la mai o ku taha pe to to ko ke pe na tau mo ta mon be we pe na tau mo ta ko ke pe na nga we fa ta I o na nga fa ta ka o ku taha pe ai to to ko to fui ves ma inga mo ni ga te au e me ko tu ki ai ko to tol ko ta pe no to tol I langi ko o to me fola me la mare ma ni ko fola ko ina ko mai ko si su ka si ko to ko alo ko na taha pe ai to to ai ko ni ko tu e cristiani o kai ga po fra to tapu ia ki tolu o tua no nga I o mon be no nga ko pot fo ta pa tai so si su e on mai rea e tamai pe hifo mai lau mari e tatau e lupi pe tu e alo o whaina pa tai so ka wake ase a toko tolu ke hia sino ke o hange ko mea o tui ki ai ai kau maa ni ki mui koe urua ki a kono wa kono lau koe e tohi molo mona koe whakalahi a e tohi tapu ai whake koe mea no tāna ke pa wha mai ki vesi koe ia iskeri vai tolu fitu o pehe koe whaakau a so sifa mo e whaakau a siuta e whakatahe ki na o nau pehe koe so sifa koe inga ka so sifa samita ka koe te lau whakarere koe iskeri o koe ko so sifa samita ko inga ka so sifa koe foha se kope o so sefo koe ia o inga hena e mawahe e matakari hongo fulu ia o nau whakotu e kure anga whatahataha iskeri matakari hongo fulu pe no pe siuta ia I hako te vita me hako siuta ko winga o to ia a te ni fataha pe taha be pure anga pe e pure pe a te vita ke ai ngo hoko Jesus Christ ko ko Jesus Christ pe kia to tu pe ha area ke a fio me to mata u e tamai ko ia pure ke pure anga te vita ko pure anga o to ko pure anga ta ngata ai ko lau ko to mo mona ko falahi to tapu I kai mahino e be ko kai ko loto cristiane ne ko loto cristiane o no peto tapu ko cristiane ko kau muy o kalaisi ko ia na e hau o whaka ai kakano ai e toi tapu na e hoko a fola ko ai o tua o kakano ai toi tapu ne ke toi kau ai toi mona ai me ko ngavo o tui ai kau manion ki muinia ko ngata be I toi mona ka ko ngai fokava to ko takaterin mo ngai fuaka ko to ta mata to mauin ai ko na to no to tol ta na ki mai ke to tap ta na to katerin mo ngai fuaka ta na to molomona ta na mata to mauin ko ngai to hi o na lo ai mai no be te ta tol o ke a bito pe pa ko si su ko ta na ke to molomona na pe kia pa to tu pe ari foi america ko si su to tapu mai no be ta to ko si su ke he de la ko ka paula ko ya wa korinto kai ke Aia, ku whakalahi e kaumanion ki muinia e tohi tapu ak e nau utohi ko he. Ka talamai te talo nome ke te tau tolu vai whawesi wa. Ona mu whakalahi ki rea ia ko whekau ke te motolu. Pe ona mu whakasi isi ia ko uhi ke mau tauhi e ngai whekau a siowa ko motua. Aia, ko whekau ke te motolu. Aia, tau pehe ko e whihalake e kaumanion ki muinia no whakalahi na toa ke ngā nongai tohi. Ko whihalake e sa utata ta whako ko no whasi isi e nau tole toi tapu no whiri pena toi ngai potfroho te nau tui ki ai ngai potfroho ngai whasoto ma me malankai whiwhine me ngai me pewe ke nau tui ki nau toke kai ko hono tolu a me ko ku hinga ulawai ai kaumanion ki muini koe koe lot kristiani ko tano koe ki hoko ai tangata koe otua tano koe toi tapu ko hoko otua koe tangata Yes Jesus Christ ko talano ai koe e tohi mona mo na ngai tohi e hoko e tangata koe otua. Aia, ko tue e kaumani ki muini o whakalakalaka be tau moe ko tau tolu toko na tau tupu kātou mai pe tau me ongo mātu a whaka otua. Otua tangata mo otua whiwhine. Patupu e tau tolu tangata. Ai me hange whakau koe ni koe tau mai tui mo tua ka tanga loa mo hai. Ka koe ni o kina iai mo otua whiwhine. Nga na whanau pe tupu ai
a ki tau tole haa tangata. Pe te tau alu pe mo ki tau tolu ke tau hoko o tu. Ai ko temu ko tau mate ai, ko nau tala noa ai, e whai be te tau tue whakalakalaka pe o hake a ki tau tolu. Ko he ki tau hoko mo ki tau tolu o tu. Kau tala mai a witbe ke tau tolu action vai tolu be siwa tolu o tau ikuanga. E ka inga o whina. Ko he ni koe whanau ai o tua a ki tau tolu. Pe aku te kei haa mai be tau hoko koe haa. Tau ilo. O ka haa mai a koe ngā ka haa mai kraisi. Te tau tatau pe moia te tau mamata tonu te te ia. Pe koe o tau pe ne mai am nak rei koe ni a te ia. Me whakamaa ai a hange koe maa a ana. Ai mahina o pita te tau tolu. Te tau hoko pita tolu o hange ko kalaisi. Ka ke tau hoko tau tolu koe o tua o whetongi a kalaisi. Mo o tua koe tamai. He te tau nofo i langi mo o tua koe tamai mo sisu kalaisi mono lau maari e. Te tau nofo mo ki tau toi langi. He ka ke tau whetongi ki tau tole o tua. Ka koe tue mamunga ia. Te tau hoko tau koe o tua. Pa koe tue e ai ho tau ngahi universi o ki tau tole tau aloi. Kono wha. Ko tau whaka mo ui. Koe ke makatunga peia i e tui. Makatunga he tui. Tānake ho talango whakakato ke ngahi whakaukau e gosperi. Mo tau he ngahi whekau. Pa mo o wau tempare. Ai koe ngai mea i e wha. Ko pau ke whai e koe. Si o whianga ngai au bitu me tā noe toi tapu. Tā mai toi tapu ki te tau tolu. So vai wai ves walo ke ngfu mo ui. I he o wha pe i he tui. Pe ui gai me te mo tolu ka koe whaki me o tua. O kui gai hangai ngā ue. Ai koe whakaukau whake mamunga. Kui ngai ngā ue. Talango fua ke ngai tutune siasi. Moe o wau koe tempare. Moe ngai tutune gosperi. Pau ke tānaka tō mai. Se ko talamai ke te tau tu. Kui gai koe ngai ngā ue. Te rena pore a tangata. He ko ene ngā ue a ki tau tolu ko whatupu e kraisi su ke ngai ngau le rei ai au tomo atu tūne o tua ke a ewai a ki tau tolu. Aia, oku riu ki tau tolu o toko e keresi pu toko e ofa pe ka rofa pe o tau tau mo ui ai. Ko tui pe ke keresi a toko e mo ui. Ko e keresi koe au toko ngā ue i a te koe, ne whakatupu i a te koe ngai ngau le rei ha i ho mo ui. Ka koe ke tānaki me ngai ngau le rei a koe aki ho tui, ka ke toki mo ui i gai. Koe ngau le rei koe ia, koe whakamo oni ia ki he tui o kia te koe. Ko ono ni maa reo, koe nā pē koe sia si ko muna e more tui totonu me i mamani. Ai koe whakakawu tau whalau i gai. Ka koe nā hiri pepe kia ka apostolo a karaisi, pia more au pito lakang whakataula e ki mo sias mo oni me i mamani. Nā doktor e whoki mai pe mawhaia koe ni e tap tahawau tolu noa ki wak paro fita koe e kau maanion ki muini ko Joseph Samita. Pia koe aku loi ko toi ngai sias ko tau. E koe mea ku whamoene koe e kau maanion ki muini koe sias mo oni taha pe ni tau tute. Ka koe koe no whakamu fok ke mahinu ke te tau tolu aku loi ngai lotu tau e ka koe. Nei kai ke mate, nei kai ke more tui totonu me mamani. Koe unua ki pe koe sias mo oni taha koe sias whakalangi. O koe sias i mamani ka ngai koe kau maanion ki muini pe koe sa utata pe koe hau kai. Koe siasi kula tanu ka he pelu vai tahawa vesu ua ke hua tolu. Ko mo unun ki monga saione koe kolo e toa mo ui koe seu sarema whakalangi pe ke ngahi toko mano a ngelo koe kātoanga mo e whakataha o e ngahi ulaki foha kua tohi ilangi. Koe siasi o tohi ilangi. Ulaki foha kua tohi ilangi. Ko ki tau tau tui ke eiko sisu kraisi. Tau hoko toa pe koe ulaki foha o e otua. Ta tau pe tangata mo e whiwhinu koe tu unga e tau mai tau kau ngā e ai mo kraisi. Tau kau ke siasi ilangi. Poko siasi mo pe ke siasi ko ia. Toki alpako mau ki siasi ko ni he ni sa pati o whai mau lotu. Ka koe koe siasi mo o ni ki siasi ko ia. He koe mo kau tae tui ai. Koe siasi ko siasi ka ilangi. Koe siasi mo o ni ko siasi ka takpe. Ka kai ko tau pe tui ke eiko sisu kraisi. Talu mei mua. Ai koe kau maa o ni e kuonga ko toa pe. Koe kau maa o ni pe kuonga ki muini. Kai ke, koe whakaukau ko pe hena e more ai lotu mo o ni me ki tau tau. Na ia e tau tangata hono ua ia lotu. Whanau ko he beluwa he uain. Pe te ta hao whewhe ki tau ka pau te ta e tokanga i e whakamo ui o pehe wha. Eko ne whakatokanga te tau ta e tari o ngongore reiko si Isu Kraise tohi tapu. Hena e kamata no talafono aki e eiki pe na e whakapapau ke te tau tolu. E ki nau tolu na e whanongo ai. Eia, ko nau mau tolu en ke eko whakau koe tampoina ne whau koe to he beluwa ki tau ilo poko hai. Na e whanongo i he tama na e whanongo he eiki. Na telefono he eiki ke ne kau apostolo, pe telefono he kau apostolo ke tama koe na ne whao to he pelu. Ai ko tō tangata hono uai. O ku kau kia ia taitusti mo te pāne pasa sione maake ko luke mo sailosi. Pa mai kau whai whekau ko tō bena e whakanofo e paula he ngai sias na he kutau mai ngai vai tawha vesi wa tolu. Pe he sias ko tō pe aina whakotu koe paula mo pāne pasa ko na ulaki whanonga whamis na reen. Ngā na whiri i heiki ni mā kau whai whekau ma nau tolu.
Pe ana whai hau fia whaka au kai o na toki tuku ki nau tolu ke eiki nau tulu ke aia. Na ia me ka whai whekau e na whakotuku ki he muaksiasi. Nā ke more tunga whakataura e ki he ka apostolo. He na asi ave tunga e kuia ke tok tangata hono ua koe siasi ke hoko hoko. Me pau ke i tupe he ahoni siasi katolika Roma, ke i tupe ai ngai siasi ototoka sio, orthodoxy. Ke ngai siasi whakamoonia me hoko hoko pe lotu e meimu. Kaike, ko whakawa e ragi ve stahi wa, ko tae ne mea koko whaamai koe ke whakapapau. Na ke more lotu me maman. Pēsioni, na whakana e tuku he motko pāti musi koe koe wholofola ai otua. Ai ko whatokan ko whakauhinga pe ko whola to ko whakamotua ne teka ki ato I whakafo a koe. Mo e whakamoon na e whai sisu. Ko whakamoon na e whai sisu, ai koe na hiki tohe ka apostolo, na toke hoko ia koe whakawa fo'ou. I senturi whānai. Tok tānak mea ka na wholope no ngau akia e siasi taro meimu. Ko whalate ki motolo ko toa pe, marawe to mo mea mai, mo mea toa whātu.